Central Agriculture University Imphal gi makhada awangnong poki state tarukta lairiba college tarukta multi technology testing center taruk thamnana bathabak paikhat pa hokre amadi S Premilana nupi gi amadi Sankarman Thapana nupagi sahi asigi tara suba mega marathon Manipur gi ahanba position takre Krumzari miyang tabiriba pumna makpu taramna oksari hauzik mapung obe pau Central Agriculture University Imphal gi makhada Assam yaudana awangnong poki state tarukta lairiba college tarukta multi technology testing center taruk thamnana bathabak paikhat pa hokre Istv news ga khanana unaba amada university asigi vice chancellor Dr M Premjit na haikibada hairiba state taruk adudi Manipur yauna Mizoram Tripura Arunachal Pradesh Sikkim amadi Meghalaya da thamgadabani hairi Testing center taruk thamgadawriba asigidamak sananaba lam khandokpa loire saba hogotnanaba government ki work agency singa memorandum of understanding ama sign tawnakhre hairi state taruk asigi manungda Manipur gi oina Imphal da thamgadawriba testing center asigidamak work agency gi maikaidegi makhoigi conceptual plan amadi estimate sing loina saba loikhre athoba matamda thabak hauraba yana leire haina Dr M Premjit na Istv news da thajaba thamlakli high link variety saks hoba CUR1 is a university technology ni variety ni masi Manipur da danatana nasiti adopa Meghalaya khangde natraga Arunachal Pradesh Mizoram da pakshan na thare aduna high technology singsi university ki any technology si adopa pura northeast ki state tariat Assam yaudana masai da koina sandona ba adugumba multi technology testing center si am darkar le yana khanjai kudamoina harabada akoi Sikkim da leriba college of Agricultural Engineering and Post Service Technology da moina develop tawba akoi ki pineapple ki powder adik pineapple ki osmo dehydrated pineapple ring si akoi Sikkim college ki technology ni mase akoi Manipur da akoi porakadore mase ki damak da akoi 1.52 crores ki akoi ki akoi processing unit ama akoi supply order fee betanatana hojik thama ki manungda akoi iroisema da leiriba College of Agriculture for Technology shu leiriba phomsai da akoi install tawtore Nakalamaramda hauzik CAU gi makhada leiriba college taruk asigi mathakta taranithoi suba 5-year plan gi makhada Ministry of Agriculture na hokhiba December 13 da anoba college taruk amaga hangnana ba ayaba pirakhiba gi matung ina hauzik state mari da leiba college mari gi class hokre Lakliba July amadagi manga suba college oigadawriba Mizoram gi horticulture college gi class haunana ba university na warep lauri hairi masigi damak lamlok sinle work agency na college asi sabagi thabak paikhat pa haure masigi mathakta taruk suba college ama oina Nagaland da veterinary college ama hangnana ba thabak paikhatli lamlok sinle work agency su identified tawre haina vice chancellor Dr M Premjit na makhata na Istv news da khangalakli Jingmaki oinati ngasai Nagaland si Central Agriculture University Imphal ki jurisdiction da yaudri masigi damakta akoi India government the Ministry of Agriculture da parliament da akoi ki CAU ki actually amend to view haina koi thamari manga gi mamang tagi akoi na request over adana matangi parliament ki session da akoi ki ek amend to rakan da Nagaland si CAU Imphal ki jurisdiction da yaholaga handaki saida ngamdragasu matangi saida di akoi veterinary college issue hauragadi akoi na present government shina ngasai gi moina sanction toriba college taruga do koi establish to gi do koi fulfill torani haina ina mot mayam da phongdokchani S Premilana nupigi amadi Sankarman Thapana nupagi sahi asigi tara suba mega marathon Manipur gi ahanba position takre Athletic Association of Manipur gi mityeng makhada United People's Front Manipur na sinduna Run for Your Nation haiba thimda sahi khudingi leptana pangthokpa sahi asigi tara suba mega marathon ngasi Kumalampak Hockey Stadium mamangdagi saknairaba hockey sanaroi Olympian KSS thoibana lamthakre Tara suba mega marathon asida Assam dagi athlete tara humdoi Tripura dagi ani amadi Sikkim dagi ahum yauna punna nupa nupi athlete lising ani romna saruk yaduna sen khiba marathon asi Dingpu Road DM College Road Khuyathong Naurem Thong Tera Bazar Kwakaithel Khagempali Pisum Thong Kongba Bazar New Sekon Hatta Minu Thong amadi Lamlong Phauraga Kumalampak Main Stadium da lamthungpham oikhi
Yaripokdagi S Premilana pung ama minute kuntaret second manga senduna nupigi ahanba position takhi. Yaripokdagi MK Minarasina pung ama minute kumapan second mari senduna ani suba amadi ngairangbamdagi T Rusiana pung ama minute kumapan second kuntra mari senduna ahum suba position takhi. Asamdagi saruk yakiba athlete Sankar Manthapana pung ama minute manga second kunmapan senduna ahanba Yaripokdagi mamang sahigi ahanba position takiba Sanjit Luwangna pung ama minute nipan second taramathoy senduna ani suba position takre. Ahum suba position da Yaripokdagi MD Amir Khan na pung ama minute nipan second kulumdoi senduna takhi. Lamjel loiraba matungda Kumalampak Main Stadium da mana matumian thokpagi thoram pangthokre thoram asida Manipur Legislative Assembly gi Speaker TS Lokeshwar United People's Front Manipur gi President S Ratan Kumar amadi Athletic Association of Manipur gi President Laisangthem Ajitna thoram mapu oiduna nupa amadi nupi gi ahanba ani suba amadi ahum suba position taraba lamjel loisingda certificate amadi memento ga loinana lupa lising kuntra lising kun amadi lising tara manga piduna ning thogat ki mari suba position dagi tara manga suba position taraba lamjeloi singdasu certificate amadi memento ga loinana lupa lising ani ani pi ki ani suba lupi ki oiba consolation prize Mapan lamdagi ain gi wangmada masada saktak se yaudana amasung level law gi wangmada state asida paikhatliba project singda thabak suba yauriba sing khangdokpagi JCILPS na changsiliba drive asigi saru ama oinanga si Imphal West ki lamboi khongnang khong mela ground da thabak suriba sing sek tawkhre JCILPS ki convener KS Ratanalu sing bamihut kangbu aduna mafam aduda thabak suriba mapan lamdagi lakpa mioi singi saktak se singyengki level law sana pathap ki wangmada sinmi sing pusilakpa West Bengal dagi haujikna mantri pukri da laiba kesor ko ba mioi amagi mathakta action launana ba level department ta khangan baga loinana lamphel police ta thabak lokhatna ba khangan khre level sing mapandagi pusilakpa si contractor amana mioi manga dagi henba yade makhoi sing kayam kuina laigadagi haiba khanghan pham thokpa adu level department ta khangan ba laite saktak se yawba sing verified tawbaga loinana yawdaba sing darkar oiba action launana ba police ta sinaragani hairi West Bengal su yauri dagi labor ama pusalaga sida thabuk su matamda lanai individual et ku sida tawba ya deba madugi mi manga dagi helaba manga dagi na manga de helaba adu taraga di na ganu tawgane labor department da nang labor contractor amo ina nang resta tawgani adu na madugi contractor da madu nang oirabani na mad nang isu restaurant tawgadabani adu hairu mayam loin kaimta tawdreba Si Minister Okram Ibobina Lusingba Sarkar asi luptharak laba higa pangkhak oire haina BJP Manipur Pradesh ki President TS Saubanang asi kwakai thel lamdong da leiba BJYM ki President O Males ki yumda pangthokpa political conference ta phongdokre BJP gi lusingba kaya yauna pangthokiba thoramadu mahakna makhatana haikibada handak pangthokadawriba Imphal Municipal Corporation gi folna lakliba assembly mikhal gi folagi henamaru oigadawri BJP gi youth amadi party asigi thabak thoram sing miyam namas mayek sengna uba phangle haujik MPCC gi manungda thokliba irang asina maram oiduna general election asi matam kharagi manungda pangthoklaba yari haiki Manipur gi limai se Shri Bobi Namahale देश सरकार से नमंगले लोका रिबेल संगी इसिंग लोका की इसिंग अदो मसी हियांग धांग योलमबा खोंग से लोइन फुलंग्रे डीपीआर भक्त बंगमदे श्री सरकारन बिस्नाना ओइंगदा तौरंबा लोका रिबेल के सिंग केनेन भवा इसिंग पुखल पंगमदबा हानगी भौ डीपीआर तौबंगमदबा लबुक इसिंग पीबंगमदबा
खुगा प्रोजेक्ट फेल हनबा थवाल प्रोजेक्ट अदगी सिंगा प्रोजेक्ट लोन फेल हनबने पैसा पुनम लोन लोथोपने देश सरकार से लोसन मनतलदी कांग्रेस से मणिपुर दे मुठक पनत्रगदी नखोई पुनो हिंदनमगी पाई लेत्रबने मरमुद्रा कांग्रेस मुठल से आए बसे कोई पुनम की एजेंडा होई BJYM की प्रेसिडेंट मलेसना प्रजा की खोलाव अमसुंग अपामबगी मतुंग इन्ना चौखत थौरांगना महाकी अहानब थबक ओइना पाइखतकनी नौरिया पाखंगलाकपा केंद्रदगी MLA ना PDS की पोलम सिंह था खुदिंगी लौरबसु प्रजा सिंहदा निंगथीना फंगनबा लेते मसी चपचाना थिदोकनी हाइखी गुजरात देजा कई गुजरात तुना करी की दमकता लौरो सही है मतलब अहो मयर उबे यारगा नुजु था हुजिसु नोंग तारी बसिनी सही है मतलब नोंग मनांग काइना मणिपुर फांगीबा देजा सुना तब लमदम मसिदा करी की कंग थोली बनो मसिगी दायित्व पुनः MLA हुफुसिगी दायित्वनी अखोई कालीबा अखोई नौरिया की MLA सिगी दायित्वनी अदुना अखोई मसिगी नमन नमन सिंह शेरगदी अखोई जमसलत्रे सही फाजलत्रे बुजी सही फागदब था यामसलत्रे बसी अखोई निंगन नरगुमसी मदुना अखोई परामा लेसलम अखोई तंबिना बहनसी मणिपुर यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट रजिस्ट्रार मरी लौननबा चांगयेंग देसाम की थौमी सिंह थुगाइख्रे चांगयेंग थुगाइबदे यावबा देसाम की एजुकेशन सेक्रेटरी न लुसिंगबा थौमी मंगा पुलिस न फाजिलुरे थौदोक असि ngasi ayu pung 12 rom tabada मणिपुर यूनिवर्सिटी दे थोखिबनी असिस्टेंट रजिस्ट्रार मरी लौननबा MU की कंट्रोलर की मखादा स्कूल ऑफ सोशल साइंस के ब्लॉक द सेम सादुन लेखी चांगयेंग हौरकपगा इकुई कुइदना देसाम की वॉलंटियर सिंगना चांगयेंग चथरिबा होल चंगसिलक्तुना कैंडिडेट सिंगदगी आंसर स्क्रिप्ट मुनबगा लोइनना सेगाइखी पाव असि ताबदगी सिंगजमई पुलिस की फोर्स सिंग थोमजिलक्तुना देसाम की थौमी सिंग अदुबु तानखी वेन अमदा चटपा एजुकेशन सेक्रेटरी पाइखोंबा वहेंगबम लुसिंगबा थौमी मंगा सिंगजमई पुलिसना मारुति वेन अदुगा कोनना फाजिनखी थौदोक अदुना मरम ओइरगा सांगयेंग चथाबा ngamkhidre amaromda ngasi thokhiba थौदोक असिगा मरी लेनना देसाम की प्रेसिडेंट M अंगम्बना माहिरोय लुप असिगी ओइना MU दा वाइस चांसलर प्रोफेसर SNK शर्मा की मखादा नारोन दा थबक हापचिनबा सेंजा थुमजा चथाबा मपुंग फावे एडवर्टाइजमेंट थोक्तना थबक पंगहापता हापचिनबना सिंगबा देसाम की अखन्नब टीम अमना थिजिलबा मतुंगदा मीडिया दा फोंदोखिबदा नतना मखाताना थबक लौबा अमसुंग हाप चथाबा यारोय हाइना खंगहनबा लैख्रबनी अथिंग बसिगे मायोक्ता वाइस चांसलर ना महाकी मतम लोइगदौरे हाइबगी मतागुम ngasi चांगयेंग जाथरंबनी माहिरोय लुप असिना MU दा थमलिबा अथिंग बसि कोमथोकप लैते मखाताना करिगुम्बा नमफुदा थबक हापननबा थबक पाइखलकपा तारबदी मदुदा थोगलकपा फफतगी दायित्व मणिपुर यूनिवर्सिटी ना लौगदबनी हाइखी हमना थमजगी वाफम दुगी वांगमदा कोइ ngasi asi कोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार खरा लौननबगी ओइबा आईबा चायंगी परीक्षा अमा तौबीगनु हाइबा वाफमसी लैना लैना मदुगी वांगमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना नमदना एग्जामिनेशन से पांगथोकनबगी थबक चथरकपदगी कोइ देसाम की वॉलंटियर सिंह हाइबा परीक्षा अदु थाबा यारोय हाजन मदु थिंजनखिबनी मखाताना हाइरिबा असिस्टेंट रजिस्ट्रार लौनबगी एग्जाम नत्रगा मखल अमतगी कोइ चायंग परीक्षा अमता कोइ MU की अथॉरिटी ना पांगथोकपा यारोय मसीदा करिगुम्बा नफु साफुदा कोइ पांगथोकनबो होनरकपा तारगदी मदुगी अफफतगी दायित्वदु MU की मरि लैनब अथॉरिटी ना कोइ पुगदबनी है वफम से थमजरी BJP मणिपुर प्रदेश की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा TS जादुमनी की थौबाल वांगबलदा युंगा पुन लेमिनाबा सरोजनी ऑयल पंप की गेटा सखंगदबा सिंगना चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा थमलमले ngasi ayuk oil pump की सिक्योरिटी ओइना लेबा मियोय अनिना हैंड ग्रेनेड अदु थेंगनरखिबनी थौबाल ओसिना लुसिंगबा पुलिस कांगबु अमना लाकलगा असोय अंगाम यावदना लौथोखरे ममांगदसु ऑयल पंप असिदा बोम थमलमगी थबक कया लैख्रे अमरमदा सेनापति की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओरिबी क्वाकैथेल कोंजेंग लेकाइदा लेबी CS शांतिबला देवी की युम की इंखोलदा ngasi ayuk pung 3 rom taba matamda hand grenade ama lerambadagi पुलिस ना लौथोकलगा क्यामगै लौकोलदा असोय अंगाम यावदना पोखाय हनख्रे हाइरी हौजिक ब्रेक अमतंग लौजरी Combined tutorals for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and Outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. Bed service separate hostel available for both boys and girls. For details, please contact Combined Tutorals Office, Sagoldan Moirang Merak Machin Bus Parking Imphal.
Admission open Bhakti Coaching Institute Bosem Amadi CBSE की class 9 Amadi 10 की foundation course ni English Math Science Social Science हाइरिबा subject सिंग सिदा experience लेरिबा ओजा सिंग असेम नबा तोंग्रम गुलाम चार लाइसम नंदो सुशील शर्मा न सिंबा ओजा सिंग न ताकपी तंबिगदौरी लागलेबे अप्रैल की तारीख 13 दगी सेशन हौजरगनी मतम अयुक पुंग 5 दगी 3 मखाई फावबा अफबा महिरोय पुथोकबदा इखोय बिसु सरग हानबियु Bhakti Coaching Institute लेंथा ओवांग स्कूल हुराई थांगजम लेकाय नौना साखिबा जॉनस्टन स्कूल मनिंगी टेम्पररी मार्केट सेटंग असिदगी इमा इबेल सिंह होंगजिंदुना पोट योनबा हौख्रे अमरोमदा नौना साबा टेम्पररी मार्केट सेट असिदा पोटफम फंबी इमा अमना फोंदोरकपदा इरम नाला निंगथिना सेमदबना पोट योनगदबा मफम कया चोली चोली तौबा अमदी पोट लैबा लाकदौरिबा मीगी मसिंगा मफम असिदा खाकलिबा अहांगबा सिंग असिगे सानादबा अमदी थबक असि मपुंग फाना लोइसिंदबा कया यावरिबा सि मरि लेनबा सिंगना मिजेंग संगहनिंगी पोटफम फमफम सिंग पिकपा मरमना खुदोंग सादबा कया मायोकनरी अमरोमदा सेट खरगी जॉनस्टोनगा थंगनाबा वाल मयादा फमननबा सिल्लिबा सि यानिंगदे जिल्लबसु सिन्ना लैरिबा सेट असिदा फमननबा सिनबियु नत्रबदी नौना सारिबा सेट असिदा चलहौदबा सिंग हानगी मफमदा फमगनी हाइरी ngasi hongziliba temporary market ta license paiduna lairibi kankhal yonbi kunmanga gi phampham pibidre haina kankhal yonbi ts ibema lampen da phongdorakli imoinu nupi kaithel set number 8 amasung nipal da phamlamba kankhal yonbi kunmanga na temporary market ta phamge changlubada kaithel nupi lup ani gi lusingba singna tanthorakle imc na kaithel phambi singkhan hanaba sinbagi mahutta phangpham thokpa potpham pibiu hairi moi association gi secretary mayam na khoi bu miyam mamangda popam no khoi popam yaudre aidana phoda english party da taluso aidana khoi je mayam mamangda indana phodana inthok pire e masai sida mari leinaba authority sing na mateng pangbiu ngarang nung thil pung mari rom ta bada Churachandpur bazar da laiba hotel amada singna ningai oiba mawong da siram khibi pampharai apokpa dol bahadur gi matangda jc ama sem khibaga loina miyamna Imphal Dimapur lambi ngasi nung thil thingzilure laikhidrabi pampharai gi apokpa second mr gi personnel ni mahak family quarter da laibani ngarang ayuk mahaka nung sinabani haibanupa amaga satmina khraga Churachandpur gi hotel amada phi thongdana siduna leirambani hairi थौदोग असिगी मतंगदा पाउमी कांगबो अमना ngasi numyungba दुवाइदा second mr campus manungda sangduna पाउ लौनबो हटनबदा मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगा पाउ फाउनरी हाइना थिंगबदगी संहलखिदे पाउमी सिंग संहन खिद्रबा मतुंगदा second mr की फैमिली क्वार्टर दा लेबा मियोइ सिंगना इम्फाल दिमापुर लंबी थिंगजिंदुना खोंगजंग चंगसिनखि मफम अदुदसु अतोप पाउमी कांगबो अमा अमुक हना लाक्तुना फैमिली क्वार्टर मनुंगदा विक्टिम फैमिली की पाउ लौननबो हटनबदा अनिरक हन्ना सीओ के अयाबा यावदे हाइना थिंगबा पिरकपदगी पाउमी कांगबो अदु हंदोरखि हंजिन हंजिन इकाइबे पिबगी मौंग अदुदा सीओ की माइकैदगी वारी सानसी हाइरबसु पाउमी सिंग यादना हलखि फैमिली लाइन लेबा सेकेंड एमर के पर्सनल सिंगी इमुंग मनुंग सिंगना सीओ की थवोंग अदुबु पेंदबा फोंदोखि अमुको UCM पांडम अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लुसिंग सिंग याउना उरिपोक्ता लेबा पांथोइबी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजमेंट टिंगी अमा अपुनबा मिफम अमा सिंगमैरोंगदा लेबा होटल ग्रांड पांथोख्रे ममा मपा सिंगना मचा मसु सिंगदा लम इंखोल पिथोकपगी मिंग ओनबदा लौरिबा गिफ्ट डिड के रजिस्ट्रेशन फी असि ममांगदा चटनारंबा नॉमिनल फी असि हानना लौरंबा फी अदुगी सांगदा लौननबा मिफम अदुना सरकार की पुकनिंग सिंगसिनखि हानगी नॉमिनल फी अदु मखाताना चटनहंदुना सरकार न लौरबदी कंपनी असिना भारत सरकार गा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तौनदुना मियामदा लुपा लाख 2,000 फावबगी सब्सिडी फावबा हाउसिंग लोन की खुदोंग चाबा पीरिबा असि अराइबा मोंगदा फंगनबा ngамगनी हाबा वाफंगसिंग थंगनाखि वांगांग खिबसिंगना फोंदोकना खिबदा पांथोइबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी असि लमदम असिगी एसेट अमा ओइरिबनिना मियामना सुमसिगी कानबसिंग लौबगा लोइनना कंपनी असिदा मियाम पुन्ना सपोर्ट पीबा मथौ ताय हाबा वाफमसिंग फोंदोकनाखि कंगलैपाक हिस्टोरिकल एंड रिसर्च सेंटर की तरह सुबा मपोक कुमोन थौरम मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोख्रे थौरम असिगा मरी लेनना वाकोकलोन हिलेल थिलेल सलाय अमा इलोन पुकोक अमसुंग मॉडर्न साइंस अमदी अपस्पागी मतंगदा लाइरिक सिंग फोंबगा लोइनना खन्ना नैनबा अमसु पांगथोखि
थोरमदुदा हाना MLA ओरंबा डॉक्टर KS लोकेन JC ILPS के कन्वेनर KS रतन अमुको के प्रेसिडेंट Y मनी खुमन कल्चरल रिसर्च सेंटर की वाइस प्रेसिडेंट W इबोयाई मसु सरुक याखी अमुको की प्रेसिडेंट Y मनी खुमन्ना हौजिक लमदम असिदा मुंगनबगी फिबम अमा लैरिबा असि कोहनद्रबदी अखोइगी तुंगी लाइबक तंबंगमदे मसि कोहननबा अखोइ खुदिंगमकना होनमिनसि हाइखी duties and responsibility I get hearing about duties and responsibility allow me to be a move away an hour I get duties and responsibility see it I'm not going to get what is that for young generally and I'm going to challenge you a lot and copy to mind I'm going to bucket back Lunang I'm going to power National Highway number Kuntrama Paldagi Langtaba Lep Tabalambi Semnanaba PMGSY gi Makada Kaitharakpa Phan Atopalambi Semba season Akshe Haina Langtabal Kunza Wang Lekai de Laiba United People's Welfare Association Dr. Kamal Memorial Association Women Welfare Association Amasung Ibudo Pakhang Matawgal Lupki Maikai de Gimaral Sirakli Lup Mari ki Mahut Sinduna United People's Welfare Association ki Secretary K Momosana PSGSY gi Tara Suba Phase ki package number MN0534 da lambi asi semnanaba sel pirakhiba du hauzik phawba lambi semba haudana atopa lambi semba da sizina khre haiki Imphal More lambi amasung mayai lambi samna haliba lambi asigi phivam asuki matik phatre mari leinaba singna yengsindrabadi khongjang jangsilagani haiki lamben asida thabak local emini tanaraga makhatana hauzik Laikai na thengna riba awaba sing school chaliba ngang sing na thengna riba awaba sing laikom na khu yoraba lamen ase afaba lamen ama ohen chi haduna Istv ki thongda appeal tawjari Amaromda lamsangdagi kameng phawraga khongam pataba lambi asi lagliba tangtara manga phawbagi manungda semjinba haudrabadi matam kaktana lambi thingzilagani haina Young Generation Club ki General Secretary Konsam Khomdona phongdorakli Mahangna Makata Raduna Works Minister na lambi asi athuba matamda semjinbiu haiki koi lambi jira gari mu chatpa koi yaro koi leting nan madra gari jel changapam matamda aswangam jaw gadi koi government na amasung minister singna koi pugudum koi gari ma pum pusina koi tangtrang adegi koi lambi thingna gulu Nongsup kamengdagi mana ingkhol taba lambi asigi hauzik PMGSY gi makhada semgatliba asigi manung sanna nongsup kameng awang laikai da saba loisinbada ngairiba mini RCC bridge asi quality control tawdre haina lamdam adom gi praja singna maral sirakli mayang langjing gram panchayat ki kameng ward member thaudam robena mari leinaba singna athuba matamda yengsinbiu haiki yana mari leinaba sagi ingrazing kumdar kanda moron yengbira kanda koi masi control tawi na ta tawde ha chap chan khangbi raga koi masi thawak se makha ta ba pam jai masi hoji hoji koi na di thawak se subi dana ba gi damta koi mari le puna wakta I hajer Easter Sunday ga mari leinana kuntrama palak suba Easter singing competition amanga si Don Bosco singmairong da pangthokre Catholic Youth Fellowship amadi Paris Pastoral Council Mary Immaculate Paris ka khosam naduna Women Society na sinduna pangthokhiba ngasigi thoramaduda tongan tongan ba choir group taruk na saruk yakhi Bisnupur District Police Commando na Nupi Police yauna tara nithoi suba Bihar Regiment ki kangbu galoinana Nambol Bazar da thiba humbagi thabak sathabada KYKL gi Nupi Kader Mayang Lambang Victoria kauba top khongnang khongdagi phare haina police ki PRO na khangalakli mangondagi Chinese hand grenade amasu phangle hairi hauzik paugi marak thatna break amamo Manipuri ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchanggi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal
Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Nabodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 a.m. to 7 p.m. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump. Mountains Coaching Center, Chingmairong for class 7 to 10 BOSEM. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 96123638858. Sangnai AIB Indira Goswami Lairik Nilakanthi Braja Manipuri Londa Anita Ningombamna Handoktuna Fongkre Fiction Club Manipur Sinduna Press Club the Pangthokiba Thoramaduda Manipur Sahitya Parishad ki President Professor Thoidingjam Tombi Amadi Professor N Tombisu Saruk Yakhi Manipur University ki Professor Nahakpam Arunana Lairik Asi Masak Takhi Malem Apunba Thangta Mahikol Khurai gi Kuntramari Suba Mapokumon Thauram Sangit Kala Sangam Khurai da Pangthokre Thauramadu Sogaizam Thanil Lamka College gi Principal Dr. M. Lokendra Lup ki President E. Gojendra Susaruk Yakhi Mahikol Asigi Mahiroi Singda Mana Mathum Piduna Pungning Thogatki Krishna Tumbi Devi Vidyalaya gi Mahiroi Amani Indiana Yumbu Oiduna Madhya Pradesh ki Indorda Lakliba Tang Nipal dagi Tara Phawba Pangthokadaba Ahum Suba Asian Kho-Kho Championship ta M Madhusudon Singbu Kho-Kho Federation of Indiana Technical Coordinator oina khalakle Lemjaningai oiba Thaupunanaba Madhusudon bu khalakpada Manipur Kho-Kho Association na nungaiba phongdorakli Arobe Damaroiba Pau Amok Central Agriculture University Imphal gi makhada Wangnongpok State Tarukta Lairiba College Tarukta Multi Technology Testing Center Taruk thamnana ba thabak paikhat pa haukhre Amadi S Premilana nupi gi amadi Sankarman Thapana nupagi sahi asigi tara suba mega marathon Manipur gi ahanba position takhre Hauziki oinadi Istv na pizaba Manipuri pau matang asida loisinjari miyeng tabiriba pumnamakpu amukana khurumjari